Halo, Oras. Salam jumpa di YouTube Sandeliper Pakpahan. Ini adalah acara Marga Raja di Perumnas Mandala Medan. Hasuhuton Marga Hutauruk. Ayo selamat menyaksikan. Songon hadan na dua-dua, sada silok pagalong, dua silok pabuli. Sada fehida makatahot, sunima dapat ang uli. Gabi kala horas. Bihita estem sa tayo masuruban. Asa sada alusta sada tahita. So di manang di estem opar barok nami. Sada hitamang mga dugya sutot tate. Gabi majalah horas. Tunggara di bihami ama. Jadi mula tema di hamudongat cautan nami, mula tema nang dihita sa luna, alat mulai makatay. Jadi mulo masa di hutan taon at sungod dia amang silaw nota. Jadi malate mandi hamu harus tuan nami. Molo ido tutu molo mate sadala tua siap tua kita. Matua masih siap do yaudini. Alain na somal dudak kami di Hutawo. Langsung mahamu markuhuasi. Marningo isa ditiki molo didok na diba sirabe manis. Allah. Jadi semua di mamang. Jadi belah lima. Jadi ia inanami nok perjulung nong pustang mergoar ima ardiati boru sihite tumuma day nangot tanggal 10 September 10 sia ono pultolu marumur ma inanami 50 sia tulu bulan jumulo dia di alak tuata ma hari Rabu tanggal 20 Desember 2022 jam 15.30 ya inanam yon dunga terliling marsahid dibuang dibuat tu benang dibuat tu dia terakhir ma inanam yon na hari Senin dibuang ma tu rumah sakit Adam Malik jadi las disima inanam yon marujungulu jam 15.30 jadi ia inanamyon marhamulyam ma tua monggami parsahotam manasida opak ma pinopar ni inanamyon tulu anak sada guru dung marsahotan sada anak, sada guru. Jadi dua naima anak namyon naso marhasohota. Ia sian anak kami tangadong kube diliti adorna. Tu guru nami nunga adong alay napaimahon na mahida di haroroni pahokuni inanamyon. Jadi anggo ulau ni masugod nung ados rohan nami siap kasuhudon sari baju ama ulau ta masugod jadi lima dohar buah-buah nami tutupi kami dongat sauta Jadi malate mah dihamu hasuton nami. Ngadi padar hamu tutu Suaryawa singkat siap pertubuni inanang bustang itu ngabalasan satu parmudina dalam karigo tu partuno parana gorni ulau ni sari matua alam arsi alamai nunga madagam harwa kita teh jadi moro songkan bisa dongat sahuta ai si sada ulau do kita teh ada artik pesongoni situ lubina ulima misi ala yang gubagas do bidangnya keadaan matua hula-hula do padukunan ala ni iliko kamu mat tu salur ni horong ni ulau-ulata taringo tu keluar ni ulau sugut ima ulau sari matua so ni majolo parjul padok nami jadi bulati maaf di kamu amang jadi parjulu mata pasahat tu hula-hula sihite jadi ulau ta bersugut tulang kala nama dagang nama hida ima di bawah kuta
siap buru nami. Jadi mengidu kami di ulang tahun tersebut sarima dua ma tulang. Mula tema dito atak, mula tema dito sa duhna, sumugod na di hamo mong namin tayo. Ingat pagto hamo be ina di pamodin di boto nami, do di pargerlingon na do di tagam-tagam ta ina amendo hopita. Jadi kami hula-hula muna margasite, situ lobi na rin kamahami. Sama tutulang kami lupa tubi. Mulai hati dia muna amang buru nami di dosi rohamuna di sakta rohamuna ya ulaun si patu kota dari bersubut ima ulaun sarima dua. Jadi mulai kami siap tulang lubat tobi do bona tulang lubat tobi. Oh lo. Panolobi mami disakap muni amang buru. Mulai hati ma tulang sama tu bonaniari si matupa. Bonaniari si matupa. Gabi jaloras do. Tulang robot nami si Mamora. Tulang robot si Mamora. Sahat do mehora. Sama hula-hula na marang-marang di Huta Barat. Hula-hula na marang-marang di Huta Barat. Hula-hula na marang-marang di Simaluk Kali. Hula-hula na marang-marang di Simaluk Kali. Sama tu hula-hula nami hula-hula na marang-marang di Shopee. Siat kami hula-hula marang-marang di Shopee panarubi na rin natin kami ha. Mulaki ma tulang. Sama musik tu hula-hula na poso Huta Julu. Mulai hati dia hamo amang buru nami si tulubi na uli manghami sa luna. Mulaki ma tulang. Jadi suak-suak nak sema tu ani buru nami bahamang baru. Anton tak ku babu amin non. Si Matuan Guru. Halo. Sekali mah buru bere. Sekalian mai si batuan buru bere. Saya lima kali si mamu. Si Tulo Pinauli na. Gabi. Boleh ma dihamu dongan cahutan nami, horong di hula-hula nami salurna suak sone nang si batuan buru nami alai tu lebih hamudo panggiduan nami ulau ta marsugut sarima dua. Boleh digulang ma di ita dihamudan salurna. Jadi tonton kami mah jadi bohong. Tu dia mai tamu semun. Kalau tu dia main tamang. Jadi uluti kita saat matu Adat maksud padar kamu mak. pada ramu maju nono. Jadi pola temamang jadi bersugut tak mulai masuk jabu-jabu naso di kanitangan ni inanami jam 10 tepat di sima pangula di huria nami mabuhay ulau na masuk jabu-jabu na bukan di tangan na sidong siap pangula di huria marwasi maju kami siap kedua surut. Selesai marwasi pasaton nami ma perjolo tu hula-hula nami sihide. Duk siat sihide langsung ma tutulang nami lupa tobi. Ima nalaho pasahaton adat. Tu beremuna tu burumuna. Duk sidungi manauri ma dongat cahutan nami. Duk sidung manauri pasaton nabi matu hamu hula nabi dok tulang kami lapapu Tuhan di pemburuk muna mengapu mahami berciluk kami mengapu menggulu maju raja Yesudi salutna baruan not acara keluarga melubuinya pengiduan alas unang malilit puhiga alas memang swasi dong apa ya 30 menit habisi dong acara keluarga meruasi mahami nomor dongatu sekaligus baca jujur golu bukti duksai manggora mahami perjuluman non hula-hula nami sihide baru be non pasatani ma tutulang kami bagi ma horong di hula-hula jadi ala di suatu doina nami tu sebeling karbi jadi mulu diperkirakan tu sebeling karbi ala mamereng situasi nuaingon topu-topu ujian di jamon jadi
upang iruhani jam 2 tepat sama tupang ulan ihuria. So manima jadi molo tirabuan ni nanamyon so manido beharwa nagoy tarbahet alani nasongonondo ke inanami namar miak mak 5 buwan ni inanami. Jadi yang non dok sidong isude makamalabuhi pang iduang pasti panganong mahida jam sada baru habisi majalo pangurutiyong dung ditutup tamiak siap pangulan huria majalo pangurutiyong majohami baru ano dilanjut ton molo nang adong ke hula-hula na masuk di sini molo buhi dong hatok lebih baik tapasahat tu panggulan huria ale jam 2 mah tapasahat tu panggulan huria. Jadi di kamu hula-hula nami dohok tulang nami mangelek kami siap pemurung munah bolu tersebut songon ada nami patu pamuna tuhami pemurung munah nyan bolu songonon saya berdua di panakok go hula-hula dohok tulang alai di hula-hula nami si di dohok tulang nami mangelek kami siap pemurung munah mulugui las di haroro munema pasaton nami di tulang kami lubat tubi mungkira nungahiata udah honor mulugui na tulang alang ngadua akapahukumon nang marsautan holanon ala kebetulan napay mahonaroan na mahida mulugui hola ditujuk kamu tu si majujung ni beremuna bulugoy pangunami sekaligus mapatug kamu tua barang imahele-elek nami jadi molo ulos siap hula-hula dok tulang taku batasi kami ibu to hamu do siria budak pinok parnibere muna do elamuno molo siap bona tulang sahat tu hula-hula naposo tulu lempar ma pangidon nami sangat ku hamu hula-hula nami salutna alay tasongoni mado di kami pagka pemurung muna lima helelek kami jadi di Padjabara ala nomor miak go kosang ma tula-ula nami side bulu persiamu ma tutulang kami lubat tubi tu bona tulang kami sopanagok tu bonaniari tulang robot satu laula na poso sopa-sopa 5 rusuk mah baru tu guru nami 5 ulu perhabirang manon tu guru nami salutna do cimatuan ibu baru soit dohot sianu basurut tu dongat sautan nami tu periban nami siat soit mah tu panggulan huriya nami siat soit mah molo punguan siang akan jabat nagok jadi noraku 5 nabuhi supati cok kami atau biarum nahurang tiroy hamuama jadi malate matujul lunga martangga martoding suan hatani pamilani sir songona nami nolor songona marsuan di Padar hamu ima diaka rencana ciulota sugut jam 10 Mei masuk puja-puja nanti hadir madisi ulang-ulangka tulakka songoni nak kami siat dongan sahuka duk saya mar acara keluarga mati acara duk saya acara keluarga mangiluk mamuse pasahat bujubur mulu markuhati baru matu panggorau tu jalur orang hula-hula